Salam, this nacho kam jirtu agriculture grade 11 unit 7 fenedunira video yerora rati comment section rati unit 7 wajadu jittani jirtu so isa golin la 7 jinna waljira farm animal housing ከማየታችን በፊት ዩኒት 7 እንሰራለን ብላችሁ ነበር። ስለዚህ farm animal housing 7.1 significance of animal housing mainly way farmer utaman is animal fakkachu qaba animalonni qonnaaf gargaaramnu beeyladoonni qonnaaf gargaaramnu manni isaanii maal fakkaachuu qaba bakka jireenya isaanii maal ta'uu qaba kan jedhu unity kana keessatti cover goona ቤታቸው ምን መሆን አለበት ምን መምሰል አለበት የሚለውን cover እናደርጋለን። ስለዚህ purpose of housing ለምንድነው የምንሰራው? protect animals from the elements now ቅሌን ሰራቲ ፕሮቴክት ጎቹ ቅሌን ሲገራገራ ከሰን እንደሆነ ይፍቅ ፕሮቴክት ጎቹ ነው weather predators provide a comfortable environment for optimal production now ለፕሮዳክሽን በጣም አስፈላጊ ነው ይሄ environment comfort zone ውስጥ ለአኒማሎች ባየ ብርባቺ ሶዳ ቢለዱ ተገራገራፍ bu'aa bareedaa argachuudhaaf yookaan immoo bu'aa gaarii argachuudhaaf comfort zone naannoo isaan jiraatanii naannoo qulqullina qabu yookaan immoo naannoo comfortiin jiru ምቾት የሚኖሩበት ቦታ መኖር አለባቸው ማለት ነው። ከነሳን ትቶሉ በቃ comfort zone naannoo gaarii kan ta'e good housing is essential to protect animal from healthy problems from healthy problem enabling them to perform better healthy problem rakko fayyaa irratti isaan baraaruuf jecha good housing in essentiality yookaan mobile barbaachisaati. Focus of good housing acute comfort of protection from climatic stresses irratti yookaan haala qilleensaa nama dhiphisurra takka qorraan takka yeroo roobni dhufu rooba yeroo ho'iinsi jiru garmalee akka ittiin jijjiiramneef warreen kana protect irraa gochuu potential disease dhukkuboota garaagaraa irraa dhukkuboota alaatii dhufuun ta'uu danda'a dhukkuboota qilleensa irraa kan ka'an ta'uu danda'a dhukkuboota baay'ee irratti isaan baraaruudhaaf jecha good housing kun focus irratti ta'e jechuudha. Provide some environmental control provide ያደርጋል produce purpose ለምንድነው improve the environmental for the animal inside ለኢንቫይሮንመንት ወይም ደግሞ ኢንሳይድ ላሉት አኒማሎች environmenቱን አመቺ ለማድረግ benefits allows to farmer to control the internal environmental which means temperature, relative humidity, air movement, radiation, rain ምንድነው ይሄ ቴምፕሬቸራቸውን ሰው እንዳይበዛ ለምሳሌ አሁን ቢዎች ወይም ደግሞ ንቦች ሰው በአካባቢው በብዛት እንዳይኖር ይፈልጋሉ እነሱን ለማከላከል ኤር ሙቭመንት ቅላልቅሌንስ ቡቤን ጭማ ይወርዌ ከባድ ነው ንፋስ ከመጣም እነሱን ወርዙ እንዳይሄዱ ወይም ደግሞ አታክ እንዳያረጋቸው ራዲዬሽን ጨረሪ ከንሞ ይፈገርመለ ያደተ ሳንረተ ከነ አታክ ሳኒንጎኒ ሬን ሮኒ ጭማ ተከሳንሩኩን እነዚህ ለነዚህ ቤኔፊት ይሆናሉ ማለት ነው። ኢንፍሉዌንስ አኒማል ቢሄቪየር and the productivity or production efficiency influence animal behavior the reproduction productivity and efficiency reduce intake of animals is reduced to regulate body temperature
intake of animal reduce gaafa goonu ቴምፕሬቸር ሳን ይወካን ሀለ ኢንስሳን የነሱ ቴምፕሬቸር ሬጉሌት እናደርጋለን result in a protection of quality and the quantity of milk ባይና ፊ ቁልቁልና አነኒ ብዛትና ጥራት የሚለውን የወተት ሊሆን ይችላል የሚት የስጋ የእንቁላሉ ወይም ደግሞ ፕሮዳክሽኑ ኳንቲቲ የሚለው ቃል ብዛቱ ነው ኳሊቲ ደግሞ ጥራቱ ነው ስለዚህ ቁልቁልኒ ሳ ኳሊቲ ዳ ባይኒ ሳሙ ኳንቲቲ ባይንም ኡካሙ ፍሪጋሪ ከንተ ያገርሲሱዳፍ ሚቲራቲ አንቃቁ ሳኒ ተውደንዳ ፎን ሳኒ ተውደንዳ አነን ሳኒ ተውደንዳ ወሬን ከነራቲ reproduction is also adversely affected by high temperature range reproduction is malgo affect the temperature guddaran protecting animals from all these environmental changes or condition would help to achieve the desired production levels through the year protect naragacho nazi environmental change protect gafagon wogote kisati condition one umamu dandaan wagga ki samamtu umamu danda kan jedhu kana protect gochu nu gargara enna dagmo temperature sagafo orkau mal reduction rate affect goda mal sabab misas ምክንያቱ ምንድነው ya testicle not only in animals also in women or not only in animals also in human the temperature is affected reduction process mine production is amal go affect goda እንደ ቴስቲክል ውጪ ስላለ ቴምፕሬቸሩ ቫራይ ከሆነ ኢንዛይም ስለሆነ እሱ ደግሞ በጣም አታክ ይደረግ ይችላል በቴምፕሬቸር አፌክት ይሆናል ማለት ነው ኢንዛይም ዋንቴቭ ቴምፕሬቸር ጋር ሆጅረሙ ሪዳክሽን ፕሮሰሲንግ እንጂጅረው ማቹር ዲንታኒያን ስፐርም ሴል ነጭሩ ማቹር ዲንቶ ማቹር ዳይሆንም ለዛ ምክንያት አፌክት ያደርጋል እሱ then control of disease and external parasite ስለ ፓራሳይቶች አይተናል ባለፈው ላይ ዲዚዝን ምን ኮንትሮል ለማድረግ ዲዚዝ እንደ ፓራሳይት limits animal production in developing countries ይሄ በሽታ ከበዛም ደግሞ ፓራሳይቶች ጠገኛ የሆኑ ተካካለ አካሎች መጡ እነሱ ከበዙ ፕሮዳክሽናቸውን በጣም ሊሚት ያደርጉብናል ኑጀላ ገደቡሱ ሚታቸው ሊሆን ይችላል ፎንሳኒ አናንሳኒ ተውደንዳ እነዚህ በጣም ይቀንሱብናል ማለት ነው ጀላ ገደቡሱ ማል ዲዚዙን ይገራገራ ፓራሳይቶን ይወፋንጆቹ solution is a well ventilated and dry house your shelter bakasanga house you can shelter ቆጥ ነው ማንኔን ሳኒ ventilated ተቆባ ቅሌን ሲጋ ቁልቁሉን ገሉ ቀባ እንደገና ደግሞ ኢንሰቀባቹን ቀው ድራይ ሃውሲንግ መሆን አለበት ቁልቁልናን ኤገሙ ቀባ ይሄ ንፋስ መግባት አለበት አየር አሪፍ የሆነ አየር ማግኘት አለበት እሱም ቦታ benefits of good housing facilitates implementation of sanitary control measures to clean minimize external parasitic meats like ጭኒ ካንጀኑ ሲልሚወን ጋራጋራ ወሬን ከና ኤክስተርናል ፓራሳይት ሚኒማይዝ ጎዳ sanitary control measures to easy to clean ቁልቁሊና ፊስ ባየ ገርጋራ ቁልቁሌሱ ዳፍ ቢቲቢ ፉዳፍ ዋንቶ ተገራገራ ቁልቾ ተገራገራ ቢፉዳፍ ነው ገርጋራ efficient use feed labor efficiency ምንድነው ፕላንስና ይበነ carefully planning of buildings or equipment arrangement improve feeding efficiency and reduce the labor cost gati gudda nurat numbasisu maina equipment meshalen barbar magargaru arrange yutan hala sirrin qindani yutan የሚገባ ሁኔታ ተደራጅቶ ከተቀመጠ ያ ቢልዲንግ ሲስተሙ በጣም ብዙ ብር አይወጡብንም እንደገና ደግሞ improve feeding efficiency feeding ጋቸውን improve ያደርግልናል ያለ ያተንሳኒ
fooyyesuu danda'a. Facilitates effective communication between feed stores and feeding pointers. Facility Somalia facilitates Somali effect communication between feed store. Iddootti nyaanni isaanii store ta'u feed store raachonna feeding point አቸው የሚበሉበት ቦታና ምግብ የሚቀመጥበት ቦታን ኮሚኒኬት ያደርግልናል። iddoo tokkotti fiduu danda'a akka qisaasa'uun hin uumamne godha jechuudha. Kan biraa water management activity, watering, breeding, egg collection, cleaning are easier. ይሄ bishaan obaasuun nyaata kennuufiin hanqaaquu isaanii funaanuun waan man isaanii iyyuu qulqulleessuun baay'ee haala mijataa nuun qindeessaa jechuudha. Karaan isaa immoo karaa seennee baanuu qabaa. Iddoo isaanitti nyaatan kan biraa, iddootti dhugan kan biraa. Qulqullinaaf illee haala hojii nu salphisaa jechuudha. Siraachuu ni aqallila. Then ምንድነው economic implication ምንድነው ስንል well designed housing reduce labor from various environmental stresses. Well designed housing garmal sirriitti design ta'e kan qophaa'ee manneen kun maal godhu labor from various environmental stresses naannoo irraatii dhiphina naannoo irraatii animaalonni sun akka isaan hin miidhamne ጭንቀት እንዳይደርስባቸው ያደርጋል ማለት ነው። ምን well designed የሆነ house suffragate against predators. reason ምንድነው? ይሄ suffragate against predator የምንለው reason protect animals from predators ከፕሬዲተሮች protect ያደርጋል። farm animals are prey animals. ስለዚህ reason ምንድነው? protect animals from predators. ዲፔና ኑራዚ ትልማማና ነው ጅሩራቲ ከአካባቢ ያሉ ግምት ሲደነግጡ ሲደናበሩ እንደ አይነት ነገሮችን ፕሮቴክት ያደርጋል። ስለዚህ ነው farm animals are prey animals. so ይሄንን ይመስላል ለዛሬ ያዝነው ቪዲዮ። ኔክስት ፓርት ይዘን እንመጣለን። ሰብስክራይብ ላይክ እያደረጋችሁ ቴንክ ዩ